Zindaba zesiNdebele sikubikela zona ukusuka emzimkhulu we-SABC eAuckland Park eJohannesburg. What we are calling upon is for the DMRE to come back so that we can resolve this as soon as possible. Kusolwa uhulumende ngokudosa inyawo ekusungulweni imigomo nemithetho enikela imvume laba abafuna ukumayina ngokusemthethweni ukukhandela ukuhagala kwabantu abamayina ngokungemthetho. Ngicela nje bayenze ne-overtime leyo ukuthi sincedakale. We can extend it. The 24th, if you have not recoded, then you are sitting with a different problem. Ungqongqotjhe wezegezi uDr. Khosiyethu Ramokgopa uthi angeke singezelelwe isikhathi sokuhlolisa kwengigubhe zegezi yeke-ke izakhamuzi azenze ukulungileko nakungasinjalo ziza kulala ngobumnyama. Sakhile lana phambi kwaleli pipe uma sithenga leli tandi abazange basichazela ukuthi is dangerous ngaleyo ndlela. Kube khona imihlangano leminyende lapho besibachazela khona ngalethi ingodi yokwakha eceleni kwaleli pipe. Izakhamuzi zeMpumalanga zakhe phezu kwepipe leGhasi okuyingozi enkulu. Uhulumende uthi bafundiswe ngobungozi bepipe leGhasi kodwa izakhamuzi zithi bezingazi zona. Siyanamukela indabeni zesiNdebele lapha kweSABC 1 akwande mzumkhulu. Ukubhalelwa kwakahulumende kuthatha igadango kilomraro wokumayina ngokungemthetho ngikho kubangele ukumayina ngokungemthetho elizweni eli. Lokho kutshiwo zizazi eziqale ngelihlo lekhozi ekwenzeke ebantwini abamayina ngokungemthetho esikhuluma nje ebasolo bavaleleke emathunjini womhlaba emayini weStilfontein eTlagwini Tjingalanga. Nanyana umthetho wokuthuthukiswa kwensetshenziswa zezenjiwa nembaseli uhlose ukwenza kube lula ukutholakala kwezenjiwa nembaseli elizweni elinje, imigomo ehlukahlukeneko yokuphumelelisa amahlelo afana nala iyathayela. Njenganje imphathimandla zomthetho nazisalindwe ukuthi zifumane indlela yokuthi bangakhutshwa njani abamayina ngokungemthetho aba. Izakhamuzi eziseduze nemayini zirakela phambili nokuba ikorele ukuthi ivulele isitshaba begodu ize nendlela zokuthi zifumane izenjiwa ngendlela efaneleko endaweni ezihlala kiyo. Abanye babona ingasuthi ukubhalelwa kukarhulumende kunikela abamayine emayini ezincane amathuba ukuthi bamayine ngikho ekubangele umraro ukuthi kugcinwe kumayinwa ngokungemthetho ekhethwapha. Njengomana ukumayina ngokungemthetho kusitshijilo esiragela phambili nje kurhulumende. Omulomo unyaka mayini ya gaga. Omulomo nga tsoga go seng a ilo kena mayini ya gage a epe chrome kapo a epe fwepo le ngape mo le platinum a ke le lebella ke le bona le bo Mr and Mrs Platinum. So le nyaka di license. Isekela lakangqongqotjhe wezenjiwa nembaseli laphambilini liveze ukuthi uhulumende bekasemahlelweni wokubuyekeza umthetho ukuthi kuvunyelwe ama-artisan amayina emayini ezincane ukuthi amayine ngokomthetho. Currently we are busy, Mr. President, with reviewing MPRDA, of which we believe our communities should form part of that process and raise their views and ideas so that some of the issues or limitations that they identify as they work with the mining communities and the mining companies, we do address them. Ukuzimayinela emayini ezincane ngaphandle kwelayisensi yokumayina akukavunyelwa elizweni leli. Isazi sezokumayina sithi kufanele ukuhlukaniswe phakathi kobulelesi nokumayina ngokungemthetho kanti ubuye wahlaba nohulumende ngokubhalelwa kurarulula umraro lo. We have a policy that has not been translated into the law, into the legislation. So this is where we need action from the Department of Mineral Resources to legalize some kind of artisanal mining. Nanyana kunjalo kunezinye inqabo eziliya ama-artisan amayinako ukuthi athola ama-license nemvumo yokumayina ngokomthetho. What we are calling upon is for the DMRE to come back
so that we can resolve this as soon as possible. Njengomana uhulumende abhalelwa ukukhupha abantu abamakhulu abamayina ngokungemthetho ebangemgodini weStilfontein sikhuluma nje, lokhu kungaba isikhathi sokuthi kuqalisiswe kuhle imigomo ebophako ngehlangothini lokuvimbela izehlakalo eziningi ezibhlungu nezimbi eziragela phambili kule koro yezokumayina ekhethwa pha. Izakhamuzi zeSoweto zilila ngokuthi zinamalanga zijame umjeje wokuhlolisa ngobutsho ingubhe zegezi ema-ofisini we-Eskom eZola kodwana solo azithetshwa. Lokhu kuza ngemva kubana i-Eskom ibawe bonke abathengi begezi ukuthi bahlolise ngobutsha ingubhe zabo zegezi ngokurhabako ukukhandela ukubhalelwa ukuthenga igezi. Ungqongqotjhe wezegezi uDr Khosiyethu Ramokgopa uthi bekube nje bayi 6.9 million abantu esele bahlolise ngobutsha ingubhe zabo zegezi. uRamokgopa uthi bayazazi indawo lapha kunabantu abaningi abangakahlolisi ngobutsha ingubho zabo zegezi. Yeke bazokuthumela insiza endaweni lezo. Amakhulukhulu wezakhamuzi zeSoweto bekafuna ukuhlolisa ingubhe zegezi ema-ofisini wakwa-Eskom eZola athi solafike lapha akathetshwa. Izakhamuzi zithi sekumalanga zize ema-ofisini la kodwana solo ziyajikiswa zingakasizwa. Ezinye izakhamuzi ezijama umjeje solo kwayiZola ebusuku zithi abeyazibona ukuthi zingasizwa ukuhlolisa ingubho zabo zegezi ngakapheli isikhathi esibekiweko sokuhlolisa ngobutsha ingubhe zegezi. Fike ngo-8 o'clock izolo ngilele la ngasinye isikhathi awunene ukuthenga ukudla uthenga ngani uzowela khona lana nokushisa kuyashisa. Ogogo vele bayawa and awunokusiza lapha ngathi angasenzela i-door to door. Abasebenzisi begezi babekelwe bekube ngosonto ukuthi bahlolise ngobutsha ingubho zabo zegezi. Ingubhe zegezi ezisasebenzisa ama-meter we-K revision number 1 angekhe zisasebenza ngemva kwangosonto ngomhla ka-24 kuSinyikhaba. Lokhu kutsho ukuthi umuntu nakaphelelwa igezi angakahlolisi ngobutsha isigubhe sakhe angekhe akhona ukufaka igezi. If a customer meter has not been recoded to KRN2, which is a new generation now going into the future, just accept that your tokens will not be accepted. Izakhamuzi zikhombele bona kungezelelwe isikhathi sokuhlolisa ngobutsha ingubhe zegezi kodwana nanyana kunjalo ungqongqotjhe uthi asikazongezelelwa isikhathi. Ngicela nje bayenze ne-overtime leyo ukuthi sincedakale. We can't extend it. The 24th, if you have not recoded, then you are sitting with a different problem. I-Eskom ithi nangezingahloliswa ngesikhathi esibekiweko ingubhe zegezi umuntu angabhadela imali ezinkulungwane ezili-12 zamaranda i-12,000 rands ukuthola isigubhe esinye. Buyachuba ubujamo phakathi kwamakhosi kunye nohulumende wendawo wesifunda seMpumalanga ngendaba mraro yokuthengisela izakhamuzi inarha ibe yindawo yokuhlala endaweni ezisemakhaya. Imphathimandla zisola amakhosi ngokuthengisela izakhamuzi inarha ngaphandle kokuhlola indawo leyo ndanzi ukuthi ngeyokuhlalisa abantu nofana njani na. Le yindawo yokuhlala etsha nesathuthukako. Indawo le ikhula malanga wonke. Ezinye zezindlu zakhiwe phezu kwepipe legasi. Kanti amathwayo ayelelisa ngokuthi kungakhiwa emakhiwo phezu kwepipe legasi eqiselwa amehlo. Ipipe leli limakilometer ayi-865 ubude nobubanzi obuma-26. Umasipalata wesingi sehlanzeni ufuna kungenelelwe msinyana. Inkinga lenkulu esibukane nayo njengoba la sikhona khona kunelipipe la gezi lisuka lena kumakhelwane wethu eMozambique liyofika eSosolo. Manje uma ubuka abantu bakithi basonzele kakhulu kulenzawo la kunelipipe lesingakwadi ukuthi ngeminyaka lehambako uma kungahle kube khona inkinga libhoboke lelipipe leli linama chemicals very strong kuto affecta labantu bakithi abalanadozana. Ikampani yeSasol yathatha isikhathi sayo yafundisa abantu ngobungozi bokwakha duze nofana phezulu kwamapipe wegasi. Kodwana amajima wokuyelelisa umphakathi la akhange akhandele izakhamuzi ukuthi zakhe phezulu kwamapipe wegasi la. So I'm a bit worried because it should kwendeka nam obvious ma fasatelo ngawathola, but yet again ngicabanga ukuthi the people lebe bathengisa la stand bekumele ngoba batshelile ukuthi okay thengisani ma stand but nigcine la so that nathi uma sithenga bakutshele ukuthi okay yabona manje ubuilda la at your own risk. Uma sithenga litandi abazange basichazela ukuthi i-dangerous ngale ndlela until kuze kufika lapha bakaSasol basendela i-awareness nabo. Imkhulumiswano yokusebenzisana phakathi kukamasipalata wenkomazi namakhosi iyaraga.
Ukufikela la kutholakala khona isisombululo. Ngumasipala sibe nemihlangano sibafundzisa sibakhutha ukuthi bangakhe sikwende lokho kanye ne-district municipality kanye nesasolo sibacwayisa ngalobungoti ukuthi uma ngabe kukhona lokungendeka vele abantu bakithi bangabhubha ngoba le gas line uma inga explode banyendi kakhulu abantu labangalimala kulimale netimpahla zabo. Kufuneka isisombululo samsinyazana ukuthi kukhandelwe ihlekelele engenzeka le. Umengameli uCyril Ramaphosa mhlapha nje ukhulume nesitshaba malungana nemithetho yokulwisana nezehlakalo ezithuwelelako zokudla okunechevu. Okhunye akuthwileko ukuthi impaza nendawo ezikhiqiza ukudla kufuze zihlolise kibomasipalata abangaphasi kwabo. Kodwa nakubonakala ngasuthi kunokungazwisisani kuhle ngekambiso yokuzihlolisa lokho. Ungqongqothe umnyango wezombuso ohlanganyela nendaba zobuholi bendabuko uvele inkosi Nhlabisa uhlathulula ngengabe kufuze zilandelwe. If a person can go today and not wait for the end of 21 days, this is a responsibility of a person who wants to run a business, of a spaza shop, a wholesale or a small retailer. It is possible because they will not be registering in one place where there will be a long queue. They will be registering in a municipality where they will be trading. A foreign national who is not documented to be in South Africa will not qualify to register for a spaza shop, because to register for a spaza shop, you must be a South African that is documented. Ngqongqothe uhlabisa uthi yonke ikambiso yokuzihlolisa kuzokhonakala bona yenziwe kungakadlula amalanga ama-21. Nasibuya entolo. We should also be participating in the sectors of society and be part of the architecture of South Africa, where we are the decision makers. We are the only ones who are coming to save ourselves. There's no one that's coming to save us. Ilutsha elisenhlanganweni zepolitiki lithi ilutsha lekhethu alingene epolitikini ukuthi lisize ekusombululeni iintshijilo eziqalene nazo. Zisekhona indaba lapha ku SABC 1 ngelimi lesindebele. Nazikuphundileko uyazithola ku SABC Plus, X, ku Facebook na ku Twitter na ku TikTok. Asirage nazo. Ezinye inhlangano zabantu abatsha zikhombele ilutsha bona lizibandakanye endaweni zepolitiki zelizwe ukusiza ukuchuguluka ubujamo bempilo yabo. Ngemva kweminyaka ema-30 ilizwe lilafumana ichapuluko, abantu abatsha bekhethu apha baqalene neentshijilo eziningi ezifana nokuhlogeka komsebenzi, ubulelesi kunye nokuzinikela etshwaleni nendakamizweni. ISouth Africa njengamanyamaza amaningi iqalene nesitshijilo sokuhlogeka kwemisebenzi khulukhulu elutsheni. Imbolobolo zamva nje ziveza ukuthi amaphesenti ayi-45.5 wabantu abatsha belizweli abasebenzi nakulinganiswa namaphesenti ayi-32 wabantu belizweli abangasebenziko ekoteni yesithathu yeminyaka lo. Inhlangano zelutsha ezingaphasi kwenhlangano zepolitiki esisembusweni wobumbano zithi abantu abatsha kufuze bahlanganiswe ukuthi kuchugulule imigomo. The status quo needs to be challenged. We need to mobilize young people to action. We need to demand a complete overhaul of the South African economy so that it is inclusive. It's not an issue now of people speaking about these things in boardrooms. It's not an issue about now people speaking about these things in conferences and they become conference resolutions, but they are not implemented. Umholi welutsha leDA uNdipiwe Olayo uthi abantu abatsha abalisa ukujamela eqadi babe yingcenye labo abathatha inqundo kiyo yonke imikhakha kahulumende. We should also be participating in the sectors of society and be part of the architecture of South Africa, where we are the decision makers. We are the only ones who are coming to save ourselves. There's no one that's coming to save us. We need to take the decisions. We need to sit in councils. We need to sit in parliament and be those ministers that sparks this growth in our environment. Ngakwelinye ihlangothi umengameli wehlangano yabafundi EFF uSihle Lonzi uthi ilizweli lihloga abaholi abatsha ukuchugulula impilo yalabo abalingana nabo. We need to get a lot more young people to be registered to vote and to come out and make their voice. We've got 2026 around the corner. Thereafter, we've got 2029.
we can defeat this GNU and we can change the trajectory of the economic wishes and woes of South Africa. Abantu abajaba bakholwa ukuthi ukuhloga kwemisebenzi elutsheni kutshengisa ukungakhambisani kwamakhono-fundwa neziqu eziphethwe lilutsha kanti lokhu kwenziwa lizinga eliphasi lefundo nokubandula kwabafundi abalithola ekhethwa phambi. Izakhamuzi ze-Denelton eLimpopo zibawa amapholisa ukuthi aqinise isandla ekulweni nobulelesi. Izakhamuzi zithi zibona zanda izehlakalo zobulelesi okufaka hlangana ukugqekezwa kwamakhaya, ukweba, ukubulala kunye nokugada. Umndeni wakwaNhlapho uhlangana nezakhamuzi ezibe bongazimbi ezehlakalweni zobelelesi. Ngohobo inonyaka bangenule ezinilelesi ngekhaya balele zabebela impahla yabo. Ngisaba ukuphuma entambama lento la isuke encindweni amangilele entambama vele eyabuya vele ukuthi libone igebengu zitholakala ngoba kubhlungu ukuthi sikungenele ekhaya uthola abantwana sebathathelwa impahla zabo amafoni ekhaya endlini akubi mnandi lokho. I-Community Policing Forum yeDenelton ithi sele iphelelwe mamandla kanje. We will need help from the municipality. They should be involved because they barely know what crime is now escalating, and it's escalating due to the unemployment rate. Ezinye izakhamuzi zithi kwanje ngathana kuguqwa phasi kutshela uzimo wangenelele. I believe that also the church group has to stand up for this, and we need to pray. Nakusenjalo amapholisa weLimpopo athi akhethe umphathi omutsha wesiteshi samapholisa eDenelton njengeminye yemizamo yokulwisana nobelelesi endaweni leya. We have full confidence in their leadership and dedication to community policing. We are also convinced that they will bring valuable expertise and a fresh outlook that will help reinstate trust in Denelton policing area. Izakhamuzi zithemba ukuthi maduze nje indawo yekhabo iza kuba ngephephileko. Kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Asizwe umbono wakho mbukeli ngomdlalo wama-final we-curling knockout. Iqembu leMamelodi Sundowns ukuthi litawuphumelela. Bona iMagesi iyona ezokhanda phambili. Sundowns izomuka nayo le cup. iMagesi ngomso izawuhlaselwa load shedding. iMagesi angiboni ukuthi ingadobhulutho lapha. iSundowns iyadlula iyayithatha le cup. Ngingumlandeli weKaizer Chiefs ukuya nokubuya mara yabona iSundowns hawa mkhashi ngiyabuselela ngithi yabona iSundowns uyayiphakamisa inongorwana. #nakanjani amasandawana azojabula ngempela viki. iMagesi izophumelela kakhulu ngoba indlela edlala ngayo idlala ngokuyimisela okukhulu. Ukasabe simple yona ikatlano ya wina Sundowns ka 1-0 or else Magesi itlo winner kuli penalty. iSundowns team ene-experience kakhulu uma ubuka lapha eMagesi isanda kufika kuphesa kuzoba nzima kakhulu ukuthi ishaye iSundowns. iSundowns ngendlela le isidule ngayo azange ngithande kuma-semi-finals nezofika kuma-finals. Umbone ngombukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphelela ngombono wombukeli. Ehlalweni sibuya nabazumi namhlanje banaba ngendaba yokuhlolisa impaza. Sibu nikhuluma nabo bani? Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli ogona usekhaya esikhuluma nabo ngebavela kwaNAFCOC abajamele amabhizinisi amancane. Ngale kwalokho ngilaba ke beoperation Dudula nongakhumbula kuhle ngeveke epheleleko ngolosihlanu umengameli uCyril Ramaphosa wamemezela ukuthi amabhizinisi amancane la amaspaza shop kufanele bona atloliswe ngaphambi kokuthi kuphele amalanga amachumi amabili nanye 21 days. Ngibo ke esikhulumisana nabo namhlanje sizokubawa ke nomlaleli namtjana umbukeli ukuthi abe ingcenye yehlelo lethu khulukhulu ke laba abathindekako bamabhizinisi amancane. Ngizo ke indaba esiziphetheko namhlanje sithokoze ithuba.
Uzwakele Sibu Sithokozile lotshani ekhaya ngelesithathu ke sicalele ubujamo bezulu litholakala nge-3% lapha eKapa lodumo ukufika lapha endaweni zangaleke ngeGauteng balwa lapha nePitori ukuthi ngapha ke ngendaweni zangapha ngePumalanga Kapa ukuchinga ngaleke ngeDurban nakezinye indawo zeFreystata litholakale nge-60% nakusasa ke libuyela kakhulu endaweni zangeFreystata nangaleke kuboDurban neKZN nge-60% ulithole ke kodwa nakilezi indawo zeSewula neUligu nge-60% kanti ke kunemjijo eduma kumbi endaweni zangapha ngeCebega abantu batsheje bayelele lapha eCape Town nakhona ke inemjijo eduma kumbi siyeleliso leso sandambama namhlanje sikusasa ephulukwane sibona lapha ke ihonakalo yokuthi kungaba nomlilo wemango kanti ke lapha imijijo eduma kumbi ngeDurban nangaleke ngendaweni yangeCape Town siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi kanjani amazinga okuchisa sithome ngapha ngeGauteng sibona lapha liyachisa endaweni eziningi iPitori nge32 siyokucalela lapha ke isifunda sangaleke ngeLimpopo ukuthi ngakhani khona kunjani sibona ke nakhona endaweni eziningi liyachisa khulukhulu ePhalaborwa nge37 lapha ke sifundeni seMpumalanga eMkhondo 35 ukuthi ke kezinye indawo kufuthumele lapha kubomhlanga nakubokwaga ngaleke ngeKZN kuyachisa endaweni eziningi lizakuduma iKhisibe khelachisa ngaphambilini lapha ke Eastern Cape nakhona ke kufuthumele endaweni eziningi Komani Qonqe neMthatha liyachisa ngabo 3031 iWestern Cape ibonakala lapha eCape Town ifuthumele ukuthi kezinye indawo kupholile endaweni eziningi ngeNorthern Cape sikhe sabona ke ukuthi kunekhonakalo yomlilo wamahlathi kanti ke liyachisa nakhona ke ngale ngakubo Freystata liyachisa nangapho ke ngeNorthwest asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako tido Kusasa nangelesihlanu zikhona indaba zeSiswati akube iphela veke nokuthula umusa